i vi ostali, mi smo imali zadatak da predstavimo školovanje i migracije Mihajla Pupina. Ja vam predlažem da dok članovi moje grupe prezentuju, a uključujući mene, da pažljivo slušate jer će kasnije biti bitno. Njegovih migracija koje se ide od Idvora, odnosno Pančeva, sve do Praga i zatim on odlazi u Ameriku. Želim sada, prije što krenem sa ovom igrom, da svaka grupa izabere jednog predstavnika koji će odgovarati na njihov pitanje. Prvo u Pančevu, u gradu, u Njujorku, u Kennedu, Danas ćemo vam predstaviti prezentaciju o Mihajlu Pupinu. Odgovarat ćemo na neka pitanja i zamolim vas za pažnju, jer možda ćemo ih predati. Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin je rođen 9. oktobra 1854. godine u Srebrenici. Osnovno obrazovanje je stekao u Idvorskoj školi i Pančevu. 1872. godine napušta Pančevo i odlazi u Prag. Nakon očine smrti zbog finansijskih teškoća napušta Prag i odlazi u Ameriku. 1879. godine upisuje Kolumbija univerzitet u Njujorku. 1883. godine završava studije i odlazi u Evropu u UIT na univerzitetu Cambridge. 1885. godine završava studije i odlazi u Berlin na dalje školovanje. Celo svoje putovanje se kreta s bojačnim migracijama na prostoru Evrope i Severne Amerike. Ovdje čak imamo i mapu koja pokazuje putanju kojom se kretao, dakle iz Srbije, odnosno iz Idvora, u Češku, u Prag, gde se takođe školovao, pa iz Praga se preselio u New York, gde je upoznao predsjednika na putu i onda u Ujedinjeno kraljevstvo na univerzitet Cambridge i dalje u Berlin na dalje školovanje. Kao što znate, naš nas je dobro poznata po rebusima, tako da smo i mi spremili nekako par rebusa, pa ko uspedi treći. Bilo gledaj? Prvi. Ti? Kako? Drugi? Vidi masa. I reci. Idvor. Kao i ostale dve grupe, mi smo radili za Pupina, mi smo radili putanju Mihajla Pupina i danas ćemo prezentovati koje sve gradove posjećivao tokom svoje karijere. 1869. stiže u Pančevo. Iste godine izlazi čuveni Pančevac, koji nije opisao samo ovaj grad, već i cijelu našu kulturu. Mihajlo je krenuo do svoje druge stepenice na lestvici Mihajlo i Pančevo. Izgledanje je prvih dana da je puno zmenilo, tada mu je nažalost preminuo otac. 1874. godine izvuki u Hamburgu brodom Westfalia kreće put do Amerike. Evo viđu.
Znaš malo šta je podatak? Znate šta je podatak? Ne znam. Autobiografija? Ne. Grupa 2. A2. Olovka. Grupa 3. A3. Škola. Kuda škola? Pa nisam vidio. Ali imate konačno? Imam ja. Imamo pod A. Ajde. Škola. Yes. A4 je bilo predmeti. A4 je bilo predmeti. Idemo dalje. Prva grupa. B3. B3 je stočarstvo. Ne znam. Idemo dalje. B2. B2 životinje. Dalje. A znate je Dalje. 101. Kaže srednju školu u Pančevu, početi kao realizam, da se stekla ozbiljno znanje za matematike, fizike i ručke nauka, što je kasnije uticalo njegovu naučnu karijeru. Mihajlo Pupin je 1872. godine otišao u Prag kako bi nastavio školovanje u prestižnoj Karlovoj gimnaziji. Tokom boravka u Pragu, Pupin se suočio sa finansijskim teškoćama i jezičkim barijerama. Međutim, njegovim trudom, odgovornosti i sklonostom učenju, on je uspio da savlada sve te prepreke i da nastavi sa daljim usavršavanjem. Može se kvalifikovati na tri načina, prema smeru, uzroku i teritoriji. Druga po uzroku, glavni uzrok Pupinove migracije bio je zbog obrazovanja i egzistencije. Mihajlo Pupin pohađao srednju školu u etničkom gradu Pančevu, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, iz današnje Srbije. Pančevo se nalazi u Evropi. Tamo je Pupin započeo svoje obrazovanje. Nakon škole postoji jedan od najpoznatijih program. Devet, Pupin je savremeni Nikola Tesla, nemorodno bio zakonnik. Devet, Pupin je savremeni Nikola Tesla, nemorodno bio zakonnik. 12, napisao je knjigu sa baštom kada naučenjačka za koje je dobio Pulitzer u nastavu. U Ameriku je došao sa samo 5 centi. Dobro, šta radiš? Jedan. Mihajlo je dolazio iz skromne porodice. Devet. Pupin je savremeni Nikola Tesla u Evropu bio zakonnik. 23. U njegovu čast Pupin je jedan od retkih Srba po kojima je nazvan objekat na Kolumbiji. Kada je umro Mihajlo Pupin? 1935. Kako se zvala majka Mihajla Pupina? Olimpijada. U koja
neovisnim gradovima Pupin nastavlja školovanje. Osnovno obrazovanje Mihajlo je sticao najprve u svom rodnom mestu, u Srpskoj pravoslavnoj školi, a potom u Nemačkoj osnovnoj školi u Crkvi. Srednju školu u 1871. godine u Pančevu, prvo u Građanskoj školi, a potom u Realnosti. Gradovi u kojima se Pupin vraća u Ameriku. Nakon naše iznenadne smrti u martu 1874. godine, u svoje 20. godine života doneo je odluku da prekine školovanje u Pragu zbog finansijskih teškoća i da ode u Ameriku. U Sjedinjenim Američkim Državama je sledećih 5 godina radio kao fizički radnik i paralelno učio engleski, grčki i latinski jezik. Nakon 3 godine pohađanja večernjih kurseva, u mjesecu 1879. godine položio je prijemni ispit i upisao studije na Columbia College u New Yorku. Pupin je putovao kroz razne zemlje, ali najpoznatiji je po svom radu u Americi. Rođen u Srbiji, a kasnije se preselio u Sjedinjene Američke Države gdje je postao značajan naučnik i izumitelj. Mihajlo Pupin se kretao različitim putanjama tokom svog života. Nakon što je rođen u Srbiji, otišao je u Beč na studije, a zatim se preselio u Sjedinjene Američke Države, gde je najpre živeo u Njujorku. Tokom svoje karijere putovao je i po drugim američkim gradovima kao su Chicago i Washington zbog svojih naučnih istraživanja i predavanja. Mihajlo Pupin je rođen 9. oktobra 1845. godine u selu Iglu u Banatu, koje je tada bio deo Srpske, bio je poznati naučnik, pronalazač i profesor. Posebno se istakao u svojim doprinosima u oblasti elektrotehnike i Mihajlo Pupin je iz Idvora otišao u Perlez, nakon toga iz Perleza otišao u Pančevo, iz Pančeva u Prag, iz Praga u Beč, iz Beča u New York, iz New Yorka u New Haven, iz New Haven u Cambridge, iz Cambridgea u Berlin i iz Berlina se vraća u New York.